Hey guys, bun keperlok ke Kylli. What is your motivation? Okay. Untas ngan itu pi. My motivation is this. Kepisahi deh ke motivation ke jong ah. Boleh? Namar kepisah. Kadai ke way, ke main problems. Kalau paro, kita face ya kata. Okay, teh mentas ni. Ini tu pi kita problems. Okay. Baik. Kepisahi sen berpeladan. Kemudian kalau orang perbiang ni, penhuni kemensim cupi. Pikuk apa thied mobile, pelak banyak. Pikuk apa travel, pelak banyak. Pikuk apa thied kayeng ru, pelak banyak. Jika dia apa kadau, pidai ban dan kau ke main fokus kedai kepisah. Jika namar kepisah kedai kau kalat kelunti. Pailat ini banyak ke jing terang ke jongi. Jika kata dia kau sekian pada ini tu pi. Kan ya, money kills 99%, 99.9999% ngelak penang. Ya ke problem yang pi. Ada pidon ni kena, it kills. Kembang ki advertise yang sabun Dettol, it kills 99.9% of germs, semua disease. Maka kadai baik untuk pisah. Dan apa kedau dia pun fokus ya kah pisah. Maka just make sure to have this. Nomor bakawai. Kiong, bagian pula dalam kena ya. Kenal gini. Money is like oxygen. Okay. Ke purpose jong kejing im jungi kam day pan subrit. Okay. The purpose of life is not oxygen. But without oxygen you cannot survive within 3 minutes. Kadai kena. Kenal kita. Kita pindah ni kena. Pemlak pun im. Pilap bandit thied jing thied layau pilap bandit thied jing thied nang pindah ni kena. So my biggest motivation 2026 day kena. Tapi piru day kena comment your link ma ke YouTube channel kang pi ngai support lang iwe ngai channel lang kena. Ini support lang berkamai kena. This is the motivation that I have right now.